HIV positive vein atunu kumriat mi apong sual a hlo cham nuwa ase HIV positive vei pakhatin atunu kumriat mi lek chu pong sual tumin nasa takin abeya a hlo cham nuwa ala se ram mei chachung te hi an ril ru ana in an thinrim hle a HIV hrikin an vanuthi sen chu alu alum angem ti in zanmu po an ching thei meu lo ani thil thleng hi November ni khan an deri khu athleng ani a mei cheno pang hi a chungten apute a hnena a in lu aman poisa walam tura an tirna a thleng ani poi khoi tu le atwar tu te hi hunrei tak kumsom panga vel lawin then om to thin an ni a poi kho tu hian an in bullok a room pakhat alu a ho ve ani zing lamdar som pakhat borvela me cheno pangin apute a hnena in lu aman lam tura avakal chuan apute a chuan a in chu chunglam atangin akal sok soka pong sul atum ta ngal mai ani me cheno pang chu lau thlabarin a au chiama atal vak vaka awan nei asiamin atal pi ta hlo maya ma se hetia atal pi rual chi hian poi khoi tu pa apute a hian atak sa peng khoi molaya alo se man shamani ase na lai hi chu tarlan ani lawa tin ataksa a po ase na hmuam ma chu apil phung ani antibok tuna poi khoi tu hian tun ma kum eng mozat kalta khan anupui chu HIV le TB awangin alo chan to bok ani